Халықпа бірле халықшын. Шубашкарда Чувашнаци конгрезін мынганажын көжалгилары вердірі. Шавынбегех бірле жухастары зем еланы гене Рашей Чувашпеги игибинде шерен веші конкурса бітімлетреш. Кун хыщын гон, ерне, уйох, шавынбегех шулдалықта хыжа юлать. Ирти бұраган жулда шомыл булмары. Пирін халық вара евр вұхытра яланах, шыржывба, фронтпа бірле бұлныне жеріплетрі. Чуваш наци конгрессінде дырышаган зем шагашре уйрумах пызық қастарлық қыдартырыш. Тірлі комитет пайдашы зем пірле бұғынза шар операциянчи салдақсене бұлушасты лебе, хүтлік каризембе окоп жүрді зем қадырлеріш, абат шимешпе вұржыра керлі қадыр-хедір бұқырыш, тірлі дырықра патриотла концертсем ертержіш тада үттіде. Уйрумах хастар ризем ядарлы шар операции бұраган регион зене дешітсе келіні. Николай Югословпа Павел Вязов вице-президентсем вара, фронда ховатлы машинзем де озатна. Шавынбегех телейлі ажалық тада вірендегенбе осхағыл бараган жулдалықне халаллаза, конгресс вунжар курымлы үш туза иртерні. Елана кәні фестиваль конкурсене де шүллі жайра ергелені. Візім жинжен калаган отчода Валерий Клементьев президент видеосюжетсембе буянлатыры. Конгресс ішне масылы хыбарлав дыдымынже шудада зішреді рожаган курынман фронт хастарызем вара, пухура тавгу жезіне девешіріш. Кизетне мұнганаш пайда жезе, келіне ғынасы. Сиретіван алықшын, помаган ішсене қастар ұшынды жан, черелен тавдывады. Урнышыра келушібе ұны жүзунады. Чываштық үйімне, хамырын шебіште тілінмелле ұян чілгемеле, ұй егіла кепене малаллада Конгресс ішне культура министрін жүмі Георгий Богуславскийда ырлаза калашыра. Обществола бірлежу культура министерствин сылды малы бұлныне жиреплетсе, эсир ебір бұлдарайман ішсене де пызық яваплыға дуйза бұрнышладыр дері. Сцена жіне конгрессын түрлі регионды уйрымызен ердюжізем, хастар байдажызем дұқырыш. Чывашлы қадаланы вебе шиғынны шивы жейдузыне хускатырыш. Пірлежеве күжалжеш худшынны Кабарда-Балкар Республикинчи пайдаш Алена Чернова, Валерий Леонидовича папахыба буркытығындарца яжы. Мұнганашлары вөхішін хыназем конгресс ергелеген Рашей Чувашпеги егибинде жиренвиші конкурс разавынжыш. Конкурса вунза гірбеге худшын магымылдуна. Пурде уява қадырленсе сәдел дулы ашпош юрвар тада үтті Чувашабаджы қадырлені. Хоназене техемлі шмешімене астивдерзе шыртанзембе сайланы хышын уяв сцены жине көшірі. Чувашен херезімбе бірлех күнда чембер тударсан дада пушкыртыры хызынжен келіні чиберкезем хызембе тәпленрех палаштар жеш. Пигезем билік тірлі дубужура умыртырыш. Тірлі бұлдарулы хре осталы хебе илемне, остын живечлі хебе тараватлықне, сыбайлықне гыдартырыш. Тюрезем чилай канашланы хыщын пір жуғышлы бұлза, Рашей Чувашпеги яда Тударстан херне Юлия Еремеевана бама ежінжеш. Хузанда Чуваш шамрығы зен юшкынне ерти бұраган биге, көшал шағын евір үтті конкурсрада балырна. Кымылзым пиде савынышла. Пурнеде пызыктав калашын. Піріміш атебя нене, шемьене, юлдашсыне, шиухшинзыне, ман руководительзыне. Егбінде шерін вишіміш шул, чамбек
Пулдарула был теперь жень. Навруз гузелере я хотшин домартерле мероприятие земде турумар кайран Красноярск гайса килдем унда нацизм кушинже Азия Сибирь ятлы конкурсра финалистка булдым. Шак чеваш пиги конкурс неде пиди тұрышса қадірлендім. Жинақта пойдем вояк унда ядым. Шамбада гызыктав мана жүрезем піріміш вұрын панышын. Чувашингаларым Вали, Алексей Енейкин, Артур Галкин, Евгений Данилов, Александр Герасимов.